Znate li zbog čega smo najviše na gubitku? Zbog toga što želimo sve ili ništa. Ako odjednom izlijete 10 tona vode na mermer, to neće imati nikakvog efekta. Međutim, voda koja kaplje iz šadrvana, nakon određenog perioda, oštetit će mermer koji se nalazi odmah ispod slavine. Poslanik je rekao: Allahu je najdraže dijelo koje je trajno, pa makar bilo i malo. U ovom hadisu je sadržana velika mudrost. Želiš li znanje steći? Čitaj neprestano, makar i pomalo, svaki dan. Nauči barem poslovicu neku. Nemoj očekivati da ćeš za kratko vrijeme bezbroj knjiga završiti. Želiš li Kur'anom ovladati? Uči po 1 stranicu svaki dan, ako više ne možeš. Nauči prijevod 1 ajeta dnevno. Nemoj očekivati da ćeš u jednom mahu nekoliko džuzeva proučiti i hatmu završiti. Želiš li biti od onih koji Allaha mnogo spominju? Zikr čini svaki dan, pa makar i pomalo. Nemoj se nadati da ćeš odjedared na 1000 zikra proučiti i na 1000 tespiha učiniti. Želiš li sadaku udjeliti? Ako si u mogućnosti, udjeli nešto, pa makar to bilo nešto malo i neznatno. Nemoj ispočetka težiti tome da hanove i hamame udjeliš. Evo, Ramazan nam dolazi. Prava prilika da sve spomenuto u praksi sprovedemo. Neka nas uzvišeni Gospodar pomogne da ustrajemo u dobrim dijelima. Amin.